Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kinonya kali kamai ka Rhino Stan Lau Sutun Taxi Driver Association harakat berkesenjuk kinonya taksi kilalek bania kendu ya Superintendent of Police ka East Castle District uba Sylvester Nong Tengah halor ka jingsya keno batbor ka weka samlalut haunungnya kali kamai taksi Haka je keren berkilat patai kubor kino yalam banyak kali kamai taksi kilong baka jing keno syapat bor ketika samlalut ha kamit juga kandai tarik kadai tang ka jing pentok bria ya kasang namar ki ya thuru bamar shuyo jing tiap yakene kila lumlang ya baro kino nya kali kamai ban kali mano bale yakene ka kam here kim syam lalap terkum ka jing keno balami hakirasan social media baka ketika samlalut kala tit da umau nak klik jung tiu driver ban light nak jing syapat bor here kasang kala ong ba omdon uweru ubamong nemen sau kadur khmat baca tit da umau kaseng kala ong ru balada jia shisha kum kane kapan remjur yu tau nongnya kali kamai ubashim kabu ban thombor ya kipas senjar kum ban syupun kan mahong ne makane ka jing jia sha thombor ketika samlalut kadai ka bala jia kamit juga khandai tarik nailur arhajar arpsau de ngapusha kiat pi banwan pagasi hane berkunjung USB bersama nya kalau kini dia baca mengikuti bahasa no mau namanya penisha kali ke ba yo so bet badai ka sahabat bor dan curious new sakno taxi driver kalau kini kaman lawan kan USB by USB pan la ong be shai ni ba 99% ilaban camping tau beri badan abang aso abang aso kita ketiga bamin tu sipan kena no ba sahabat bor kalau driver ba long ni ang jumlah tang wi driver sa orang ni baru kita taxi driver nam sebenarnya dia kene ba penram jur ya kene ro ba ngakan pa ki passenger baru hi haba baru fin song taxi fin song be daga taxi badan daga stand badan daga line ba do kat dinglei ka jungwan kalong dak wasuk ban like nek no ka jing kodrum penram aba ta taxi driver ba ta kena ba song daga taxi nam song daga taxi ba dan kalain song kam iman ngim lawan pisai pi di mano tingi lawan wa jiktep naka sunjuk nong ya taxi so ba di mano ta driver naka unit jong ka Rhino yang nak undan ta driver badan kanika kam lor kane ngathrai kan lawan pisai pha di na president jong ka Rhino eba ni pendanjur ke dia kan ya ban ngak kepala long palat sya kane umno ki kunti ni kin lek sok in wat sok kane tai aba borobo hi ikon nyungi ki school ki one school ki le pala ki le dintre no no ru ki dan kambe ke taxi bai boro ki yo jin sok ke taxi ban le wan ne dan kam no no ru kane ke taxi hi ba pendiarat no no di kumini ki driver di danjur kalau mangilap di driver sisa ingin sa ai ke senang nak kaliang ke sejuk ke dok ya jadi waktu itu jadi mentai ST kalau tangban ya keren ni. Ini tuan tak tak nak. Ni syuwan keren bat tang dan kamar ajing pro beli ST ulah shimhi yakne ba unsale yang pada tekan. Nah kalian juga bila ini dalam negeri ki driver Rhino kamar kejuan juga yang ni kaitan lang kat begini sunjuk driver lagi yang ni di GSM melakukan petalan berbor. Kiwan maknang menyerap ini ban pisai halor nong rem ba kum kestan ngim don pentah halor ke kata ke jingja dai tarik kepala keno baladon ke jingsa rabor bar ke jingsa tombor kata kentai namar kakum ka news pilai i apa social media la keno persya yangi driver nangtien na Rhino baladon bakit nangtien na po Rhino ya kata passenger bangkit siya tay siya po zigzag road siya taniyang coba san bos bulai ndai habang la tweet ban lawat benia umdon kita baro ndai kalong tang ka jing putok ria yak stan ka jungi amar ya mak mentahi umdon syo ka jing sania na paiba na ginong sang kali kantam ni kina kulong na school ki kawan bag klik pa ki pelai tak sania ani te mentak ladon ka jing song sir yak kina te kalong tang kan ni ka jing putok ria ba pen salia yangi ko pindu jing sania na paiba te ndai kum presiden bat ki driver taksi baru white te naya kentu ya ki passenger ba kilong ki ba adakar ba kilong ba simpang halor ki baru namar kumba pila itu itawengi nadu port muswa ba pindan mi ki jingania halor jungi nama bindawan penyaru kamdai
nakaliang kajongi nrai ngaya kentu kumla kentu presiden menen nakaliang jong kasenjo ba dalong kabala syong kali na postan namar wakrti namar yo ja kay subsi namar lada ja tang ka mobile ja kano pisa ja katiar hajong pi hakali lada syong inastan pinyo biang namar nila hikay iwi driver papentai yang ya katiar bom song hok bocong nia bom deg jong lajong te ka bentai jong kiwe ni floy papentai te tang katai menen himas nyo kubor kum kata nalalum keki ke meeting pan nyo buje demiat le syong lang krui banya sulok banle kumno na pleng jungi le sala ba kilaong aleng nyawat itaw boleh badan keti akan kakam te ngli prasang ban le screen ni lada don nem na pleng jungi ndai na pleng jungi don kakop keti keno akat ko video ba ong ba we taw dai baru ba kinap balale ita kamsang wasa tiet rumah nak lihat dan mereka perjungi bila ini pemain bidring iwi lu undon bomong undon bapak lihat te ngalak aduh kan ni ngalak pisah kata mau kamdon ni kata ini hakan ke por he ngasim kabu kakum kejikli ke ba piong boleh ba ya kata nomor baru laju seneng ki long ki batengkan ketien ketele long ki badaka long ki badan buram dan akor long ki dai pai ba nama kakam ke jungi kadai ka service nomor ba kisyam ba kacing yadai ba kacing para bela jawan kalau kusunan tak kata Kurang tu kami mulai kena ikut na postan no masim kadi kakum kupor pala batay hi pala ni da video hi aman siya nang tu ba iwan kiyo kali na raino te labana pa baong ba kimkiyo na to na postan na mamdon kali postan ndai ko balungo upar ulah pada patay hak video ba nriyo hadu lane nyo buji kiyo kali na to iyong ba mamdon kali siya postan ndai kali kabagi service ng tay baro ni driver kalau continuous baik hadu resteng hadu kunai buji kadang long available baik suka bu na kalian jungi ngidap si bakraw bat ipedam si kadai yaw taw nong le namar bagim kwa noro lada dai na prenjungi ne na prenjong ki kuwe namar kane klaja pulun ndai tang extend jungi ya baru para driver bekamaya sor nani hanu kendong namar ta direct we ya keteng jong driver namar ipedam siya yang ngapor namar kanum jasu kum kane ka kias sanoro pangkai dia kaji ketu joki di ba macam kali sebelah na kedua pa iba ba kinong sisa kita pasanya teli hak stam jongi ba kumjuru baginang ya service ikin na kapor kan panangla ilek ba bat ai ke jikanya joki hangi bat ngiru nangla manle ke nak siap iki bobiang itu kistan harano di bakamai sakit stres ya langsung tu kalau kum dia ngi hang tai ke jaka ni katu pastan kadai tik salah sutun na dang yor siap ilek sipo uparing Kecamatan Laban, ikap hajan de sa Lubang, de Bisnupur, entah ya. Ring pas trupat de tay ke Bisnupur. Na raino hapo Bisnupur ni siapa ka? Darang join tu ka subsequent na Bisnupur siapa langsung tu ngisem arpon ka. Darang syong direct na raino siapa Laban o siapa langsung tu kalau tang lai pon ka. Kalau kata kami kadang kamay pon na raino siapa langsung tu. Nai lada jan kat li drop ini bersiap kalau nyap piang nih